ahye pa efa ye nam ewie ho na bebre na ya ye gin se eye aponchi nam anase eye nenchi nam enso bebre na no eya na nipa de kranwan nam anase nipa enam ankasa ena modi eye de eton aduane bi so di eye kibaba ema ye nipa esare abra ye ni mu hye ba ye Ghana so de esan ye nu eye ye nu atos wontine na ne ba ya na konya ya tam ne ye posaya no but ye nya cross check ehunu se enami delisi ni sipate ne nipa nam anase eye krama nam adofo asema beto me puno so enene se ye maami bi atese ono no nipa nam nkoa no de odi esi na gine mu se odi be ma ye nipa so aye de awie dudu na eni se na nke ya ponchi anase eye nenjinam enso na ye ni sa na ye nipa nam na wodi aye kibaba enya sem kuma no de ma ne customers no wo eto na ye ena chese abrantie bi etete maami ya no ko se maami se de ya wo odi ma ye ewie ye de kinye din se eye apontinam anase ye nenjinam so se na ye nenjinam na nipa nam ene no nya abutreju channel sa esiesie hu edi ye kan se line edi one kama ete esa na wunti nipa de enka no na wusa fi ho kule my Ghana mu na wukọ China eye emema se bi o ekwati na chese won be ma no na wo dia aye na mpa na wuto hye nsuku bom enye asem kuma adefo enam se etiko enkodinenti ma sheda to nsa from niaba Queen Fidi na meno egba be pense ensemi mo Jimred na me ba ya be musuko adofo ka be mo na ya ma Queen Fidi akwa ba Queen boko die nyamia do bia boko nyamia do me hu ye de nyamia se oti oba apomdin kama Queen ensema ekosui ewo ye my Ghana ni China se bema toshe pa adofo mo fa champion ni bema na ye di ye aduane di ema ni pedie eya de pase nipa utimi di sa asusu boni we ehye wuti na odi ye aduane ma wo yonko nipa se onye medical here too much ahwefo nyina na efia we cry sasa wo ka se ebusua mo fa ncheme it's part of human a part of our body so I don't see why I bo etwedin I beka se bio etwe I no bo mfumso wo ho anase moja fimu ba nti na se ye ka se bio en anase ba fimu ba na ye koka kote no hwa nso ya se koka se mpedifo mo fa nche enka body ne ho eka body ne ho na hwe a wo ke se ni kote ya ye anu awie e wo China enye se o mo susu o mo adwi mu so mo no awie o mu nim sa ni ntu no mo ntwitwa ne in styles so o mo ye se nya wo ka se obi di aye kebab o wi onu no de de ne adwi mfin no de ye wo de nipa nam ne be ye na asore no wo de ye ne mere na aba ba we die eye nam o mo pese o mo re we o mo agi atum alliances da ho nti na ne hwa ne kote no ye twa ye nhyepi no ye nya ne hwe ya no se ya wo re yi humi enwi no wo frotenwi wo ho ye yi humi na ya wo hye ho ne ye de vinegar wo so ne ye de aye pepper soup na ju afọ pese ye se na ga na ye friend nkrakra no de aye pepper soup nti we adwen fi mi eni wa ya we ye friend say an agreed restaurant and I say a licensed restaurant omodi eduma nti we body bi anse to them no dey body bi enu na me no mi ebi e de kote ni atwe beto ase ya me nti area ye very but omo dey omo ni Arab for no ye say ye omo na ma omo pepper na yemro ye my Ghana mo se we hunu se oba we ye se be ma na emema ne beka se ya no mo ya heartless na mo no so da ne ma bi se ne enfom no ye oba wo abada ye na wo hye nyame enim edi nipa aye chichinga na wo ton eye wo se oba wo abada e ma no se nye nyina ne wo abada okay ye wo ma o mo ye ma ene ye wo ma o mo nye ma e ma o mo nye ma no be yes so me ka se ye wo ma ye ma o no mo ye ma o mo abada ye okay e wo te mama nipa adwi nipa ho ene ye wo ba o no onyo ba so opese okun we na obetimi ekun very simple oboso say we na obese wo simple a won nwi kete say me yongu nipa na me yongu ba na say bi na me ye ni say and those people no enam kwa
There is no way on any kind and yes idea. Sir. There is no way I would do any kind bet in Yako now young who say who. Hey, I'm Robert, so say on in your account, or say any kind of money. To kill a human being with your ade. No, Omo Kwaji and Mobambo be and I say ye be send your bay out Kunipani, I didn't know your so these are things that you won't be found any kind and fine. She said, "Who young Kunipa, who shed any pa is so from Bonichemi, is so from Bonichemi." When they finish killing someone, I was almost movies or what's not. I also don't know. I can say, "What have I done? What have I done?" Yeah, Timmy Kunipa. Oh, but that time now, who me be born in Muno. He or she was very proud. Okay. If you fall, I will shoot you. Keep quiet, I'll shoot you, go on the power, no way shoot you. Any, I'd rather be say, both. That's just how they are there. Or they are fine, but never more do fear we not snatch enough for started drinking your wire one. I feel no about analyzing them. I didn't pass it. Intimate you, Kunipa. Sometimes we will. So, any kind of money here, it's some kind of spirit to be a burawa. You don't know what you're doing, and you know what you are doing, but you don't know what you are doing until you are done. Until you nipa bisa no ban, when you ba what man aso or ye. Is it as or ye beifo? And I say okura humfi bi enye beye nkwa na humfi. Okay. Ye wa humma tini pem different types. Enye beye nkwa na ye humfi. Until it's either say or ye beifo and I say okura humfi bi woni mu a wo di decide man. Yo, na mi se busa sentina ne sana wo kase wo nche mu no wo so oye beifo no ene no sa no nte wo se ye Ghana fo no ne wo se ye ya ahyeye wo enam a ye wie ho ana. That's it. I say yeah, we have to be very vigilant. And until so open nama ria they say ye de ho nam yi they say nyame adom modern world here will be any high who come Malcolm and I say Kroma Wunyanto. Upe uyo bia welum kaya wo de pa pesa chichingane yi to eno ne se wa sori wa potency bi se ne nim so meri na man enwura to to niema si wo ma wife so wo yera mo to ma no oni mu ya mo hwe wo social media ye betro se na ye no simple wa uni yire so a mema scramble de onkro mo ya de wo enam to to ani o ku akoko ana na ntwe ni wani obo so bia twa no hwe na ebi mo di kan to ede nkyere akoro ho kra ansa no mo be wie aboa no adwuma no. Okay. Aha, nkyere very simple na wo to niam a wo nim se be je ni me ko de akoro ho wa de se wo de magi kakra bi afa ho be de na wan kasa wa to wa de wa wo fie. Na se no bia no be nya sa da je no bi wo ma ya ono no peki baba e wo kwan ho. Fine, into no be ne kama. Fine, into no be nya sa da je. Wo bia onyo bia no be nya sa da je na wo kan. Ye wo nipa nam no matter what. Ukoto nam na se nye nentwi nam a nentwi was sent to be one one. Where there no matter what, no matter how you spice it. That scent na won nentwi won where there you will feel the aroma in the food. Sir. Nentwi nam e won a scent, aponche won a scent. Anything na wodu na wote obi ma aponche unya so aponche ma we say we dey nya aponche. We dey nentwi na ma media ma me sa aponche. We dey nentwi we dey aponche na ye dey am ta nentwi na mu because obia won a scent. It is a wo re nam na so enipa ne se aponche na wato ama wa you have to perceive it. O perceive na sa aroma ne eboa na wo re no wonim se na aponche nam te o re dey bia so you know the taste. One, you know the scent. Ubati said there be we nye aponche na se nentwi nti no so dey akoma nipa ne ba enam na nya aponche e dey enam na wa ton wa na se wa ton ama me no na wa question no it is not the son kwan be so ne betimi afa eye ahyeye ewo enyema sei bi hu ana se kwan be so be fa so etibi dia so za suban boni sei a ekofie ye my gane kwan be betimi afa so aso ano afia we no hu untimi nka se wo gina nipa ba akoko ne so astope chichingafo nyina. Okay. Na se mi ntem se ba ni se krama no muku na nya nantwi na mo mototo. Enti afa de say o ebe mo mu dwane ba afom.
and omo ankasa started so omo bebre na omo ye original na say no mo nim so omo de krama ye omo started so omo jai SSM but the pabonfo na ewo mu no ntimi nyina omo kwa so omo jai nti eno na matro ukoto nam na just make sure say the feel of a cow and say a goat meat and a guinea fowl ni we no you will feel it and you will perceive it. The aroma, they have their special scent. Abuebia on a special scent, no matter how you spice it. No matter how you spice it, send them big kanka. Ubeti. Inti wuna say wuna wo kwa koto na mo wo to a gina hono ma na hwe wo testi ba kakra na say wo de ase wo ye yi ba kwa na say wo pese wo hu na enjubi no na ni nyina no say Udi nipa o meka say biane abedi na ogufi eja Ghana de traditions ni de ebi okra hu say bia nheda ni mu so ye ka ho enti yesi ye hwie biane ansa wedi enti no de no ansa ase wuhu ni nyina se no ehyew na ewuhuro na egbofi na mu ba no wo de bete say na ntwi na mo ho wi ana akonche a wuhuro nsakra wo yesi a otiba nipa ye hu onyan enu ti na de bia se ye dware wo say mo hu dware de bia but say nipa ye nyan nti no wen dware kakra wo say na ho bon nti say nipa na ho a wo say taste ni is different no matter how good the person is to spice the meat. Taste ni is different from cow and goat. Okay. That's it. Because Breno aye bine futuo ben na wo edema mamefo a omudi enyamra sem say do ede efutu anaso wona woton ade a omudi kraman nam eni nipa nam omudi ma omoyonko nipa nam owie na makasa we ya ponchi anase we ye nginam ede efutuo na wo edema wo efutu a me de me efutu no de mo no so besesa de bia me ka say ye ntu nipa fo se nipa ne pese osesa One to ne fokro no ankasa timi tenase ehwe na bra bom tsesa efi ne suban bone ye ntu ne fo na so wie no okono okoye bi ma na obenya efi wanya adwuma bia but dem pese me ka tro mo ne se omu ne se so omo so ma fofra omo fa nko bebi omo de beko na oman mu hanu nipa egum no enye ye nyina na ebia Nyame say wo bia so nyame enyina nyame mba but there are some people a woman nyame just say omo da nyame akoma so a you think say wo ye die ni wo botom ni wani genti no wo be mani pani bibia ria e be say ni pani bibia adis your friend say asudi no wo ye no e ba wo ne ania say wo nipa na wo ye no asudi na nba osu bebro ne mo wo ma ene onana no innocent ones no mu ni mo hwe na ye na ye me ya Enti ye bibi ahoma ye ndwe ye daachi ye nana ne ye mmanum na eba abeba no ehu na ye ndwen wo se wo ye bone ni sesi a ye ntui aka na obi ehu enti wo ye wo de pe wo sikadi atobo ama wo ho bye but dwen wo daachi ho dwen wo mma daachi ho na dwen at least nipa na egum no obi anya wo bone ye na mu ye nye the right thing wo ya de papa wo ankasa wo na ma wo feel comfortable But the bia wo ya de bone de bia wo nam hono ma bibi kra bo ewura bi kra na frama be bodo be twai ehowa wo ba hwene na ewura keke e na fa na ba wadwen fi ni wo ne ma bone a wo ye ti de bia no wo nam a wo nye comfortable nti mo ma ye the right thing when we do the right thing we will always be safe and we'll always be okay with ourselves. Yo, mida se Queen Phoebe, ye nuaba no wakasa pi na minim se wa mo hye ye no minso mafa abapapa bi ayede efri na mo di to anamo a ebe eboa mo na ne sa wo ti minim so be sa wo che wadin efa ene ensemi ho meso se koye YouTube channel na ko subscribe I forgot so much GH. We bring you nothing but the best. Not share what Jane Efa and ensemi ho our comment section ho. Who friends follow you on Facebook, Instagram, and at Twitter. Me amide ene ensemi ebra mo mi din di efia enstroma. And I say ye be say Asia.